Kwenda kubara mukyaba kutondera ha Kitara TV mebale muno kubagane mutekinga time nimugamba nti no leka mubege ni following entekandiza zaitu zona kwenda kuba nimbara mukyawo nimugamba nti mebale muno akoranti every single program yetu tutekayo mubani muhondera muba ni murore bitugenda ni maisha bigenda maisha na muno abanyoro abali kamunse eri sometimes mutali mukanu baitu nimwenda kukenge bikuhondera ebikugenda maisha hano mukabunyoro muka abanyakuri Kagadi Kibale Kiryandongo Masindi Kikube Oima Masindi Bulisa nkwenda kubara mukyawo nimbagamba nti mwiribwe muta kusikire tekanze no mulingo kuba nogirura reka ndamukiyeho bangambire gyara bazaro mutabege nankometizena ngabaitu abana bakolera mbaharabu kota baramukiyaho reka mbaramukiyo in the special way abali Qatar Saudi Arabia Dubai abali Jordan yona kubaramukiya abakutoza sente mbaharabu inwena badawaro baba Ethiopia ho aronda abali Egypt inwena baramukize for as long as okusakuba no hura olulimi runo akimaye babantu olulimi runo runyiro mukusakuba no hura abakiga abanyankole abanyarwanda somehow baitu nabaganda mu kuruhura orunyoro runo so ninyogira syo muhendo usajja muri so muha wamoli entekaniza nyino orubazo and of course kwenda kunyikuleta omuntu wa mutekanza ino orubazo tunyumyanyumyamo obumezi bwe tunyumyanyumyamo kusikirikya abana akora osobola kuba nomwegeraho kenge hararabire okenge na mulingo ku akintu akukiruba samu in a special way amunyikirize mbajukizo ba Kitara Media ganigamba kagaitu ka Kitara TV and of course banu bakolere bisane birungi uko ino mukoro gwa unitaga bisane birungi ikira ba Kitara Media abasobole kuba ni bakuhe bisane birungi bitayina mu muyirime bitayina mu muyika bisane bikwaka kurunge binamole of course bano ni baba ine byome ebiri standard ebyome byaragirwe ebiri latest so nabansonge gyo bayikire aboko bano itaga services za video target services bisani abayikire aboko ina omukoro wedding introduction kubunga these days by the kubunga mukoraga introduction nyabujo muri nyagamba bako kubunga mukufuire ku amani tibenda kukwatira hawo musajja asakwanga kugaruka hawo introduction so ni bagamba nti benda bakikolere kimu murundi gumu so nobo kuino kubunga anoitage bisane birugina video ikira ba Kitara Media 0708897275 ejja kuba obaina and of course nkujukiza ona ba Jonad Events okuba ino mukoro gwawo kwetaga sound enungi kwetaga amatara abazini mu kwetaga stage enungi kwetaga services enungi zikwetaga stage screen sound zona of course nibo bana abarosa ile kikaili kana ba Jonad Events okuba sound enungi stage enungi amatara garungi eka bakolera mukoro gwawo guturuke kurungi gusigale nombi afayo bagira namba yesimu nabo 078992 eka nkujukizeho aba USA abanyura bali mu nzizahe yezezo mu America bakutegekeire emyaka 10 yakingura kabaleka bajja kwande bakicelebratinga so nabo ensonge ekyo kushora kubeteranizaho iwonya kuli mu nzizahe nabali anu mu Uganda kusagenda mu kabeteranizaho okwezi kujja kubuka omusanje biro okwezi 5 mpaka biro okwezi musanju okusako bate kubeteranizaho bana abakuleteere kijaguzo kino actually bakesere kiwuru kyekingura kabaleka itesere dina mu Bungereza biro okwezi 5 mpaka biro okwezi musanju okwezi okomusanju 2012 no mwaka guno gwenyini bali babunyoro Kitara USA omukoro guno kujja kuba Hilton Washington DC hotel y'ibande abande bitaro kufi so mukore jya kutandika saa musaiza yakara baka esaha mukago ko kiro oborabo oli munyoro oli mu America oli mu Bungereza oli Canada oli ka beteraniza oshobora kubantukuza emyaka 10 yakingura kabaleka nyino omugenyi omurubazo umugenyi muzini nyenda muno industry ya bunyoro ya music yebwire kuba nekura na amasonge ejo na that's why tima bantu kutera mu bombazini nyino muzini Jimdo mukusaka mumanyire sakwata mumanyire tudenkwendo mumanye boraba bayiro mumanyire yongere kumumanyira abayita mumanyire mumanye muzini Jimdo is a very talented young man ine bizina bingi muno tujja kuba tubazaho ibyo byo kubateka
ebisinze bikabitandika ddi biki byafuniremu ebyo bizibu na biki nibyo bishinga kubaza okusomesebwa so leka mwikirize asobole kuba n'abaramukiyawo Jimdo. Yes. Webale kwejja Akitala TV. Newe bale kusangwa mu kubanza kwa byona kuro muhimbo gwingi kandi kubanza kusima Kitala Media na Kitala TV kutwalira hamu kampuni yawe nayo webale muno habo mulimo ogwo kukora mukukurakuraniza Bunyoro ngeihanga hamu n'obukama no kutwaliza hamu ihanga lyona mirimo yo kukora tukugisima webale muno entasime burwagiha yes amabara niraka banyeta Jimdo mbamuzini Jimdo yes nigo ganuge mweruka mutandikiye kuzina yes stage name gala gekinyoroge bakurukire banyeta Mugabo Jime nzarwa ababyasi abo busto kandi nyina nyoba abagabo abenkira so ndi Munyoro Kaswa yes mutangurukia ndi Munyoro Kaswa omanyire Bunyoro litayihanga Bunyoro litayihanga likoto muno it's a nation kurabira Tanzania Karagwe nje mu butuka musana Kenya okwate Zaire hali abantu abazo Runyoro babeta Banyamboga babaliza kimu olulimi ngate ngo tukubaza hano na Tanzania ali abasaida Karole mu bahura abaza no hura nimuhurizanga na kurungi Zambia Zimbabwe Rwanda Burundi we have brothers all that ends all those ends to our brothers and sisters so ekiamani ito tukubakunga Mungu Bunyoro tukialiyo Abanyoro tukialiyo ite twabazaire mugaruko muka bye bintu bikuru batabitahe bintu kabayire kusemera weva matching omutere munanyo amani ekintu kino mukakitandika kiri nothing automatically kaba nothing ataro kiro kyonga kusima munaba sayija nyo abemereiro hali hatali kintu abamwe bali etayihunga Abanyoro bali etayihunga hali hatali kintu chonkanye mwayemeraho ntingu nimtekinga risks nimulenga correctinga nimutuyamba hanu na hali nimututera hekererezi mukwate hanu na hanu so we are so thankful abantu inywe Jonah Events omulimo gwakora mulungi kusima promoter Jonan nawe omulimo gwakora gurungi hamu nayo ne timu yawe mukama bongero mugisa so iyo industry yaitu nkayo tekabaire kukura hali tukugendeze habwaki ito itwenkanka abazibi bahani tulemere kuboganized tulemere kurora ntingu twinali tukugenda tutandikire kurwanira hano halatali kintu ekitukurangu kino nikyo kigenda kuhindura oba kuteka omubali gwaitu somewhere ekigenda kuteka products zaitu za music somewhere ntingu habe omuntu nasaa kuchanga Olunyoro ataina nebyakuhura nkaba igi okurora abasajja ba Nigeria tuchange bizina byabo But sometimes utakubikenga baitu no changa bokwaba ati okuhona tujja ku bantu ikayo nyowe I think nkakurura kujja kurura baitu nkakura malota ndike kusema ali twa meeting ile I think imyaka yenyima nyebere baitu utukatandikire kaba ntakatandikire kuzina chonkane mba inspired kaba music industry giri moto tima kiki kya kusikirize kutagama ati no nanyoka ambie kwatire mu nzene sekia kizire kunsikiriza kuja mu music it was self love ekintu nyoni mpuranye nyinini nyeyenda ndora ira kalyange nsobora kurite kikaturuka nimpurani kienda nko omuntu kandi ekintu ekindi nkarora omubali gulu tusange tugukwatanize baingio nkaba nindwana ira kalyange nirimisinga mu industry yes so nya joininga however much
tukyalimu kandi tukya promising kuleta omulimu kusemeza omulimu gutukukora nokuleta ebyako ogamba okarora iraka lyawo nirimisinga munabi buso omuntu warore ogamba nti no omaibyo kalo wa joiningire wo hako inspiring aura music nti nyonyenda kubanka nanka omuntu ya inspiringire akaba Moze Radio yes akaba Moze Radio rest in peace. I loved his music, sorrow music. He used to think sorrowly. Na hiramtima kandi ali nacho. Na zine bintu ebiro. Na zina nature. So atakikaka kimulimu just nororangu however much aro resistance vetukana na kulikia we irakaleni going through all the resistances. Umuntu gonze no muremesa otakusobora no right nikikukwata no gamba this is good music really boka music yaye omuntu yasagane no kuya habikalire oba ne kuchuza na amaziga because yazinaga kurungi muno. Yes, hato watandikire music kizina ki watandikire nakyo. Yes, nkatengane kizina kya gospel bakitaga Lord I Believe. Tima ina alikita tokimanyire tima alikita kakorwa producer Octobus wa Masindi. Yes, by two tima ina alikita it was back in the year 2015. Yes, hati then ati out gurukeo then yes. Kuba serious gamba ati no fine matches muzire match ozire Lord I Believe uti waba serious kya kurono kuburaho. Yes. When did you start being serious ugate bintu bino kambiteka rengo rundi mukuzini kuba serious kwenyini nkatandika mu lockdown. Omanyire lockdown now tukatwine match time. Omuntu nosobora kubaho muka nohandika nosobora genda mu studio nosobora kumitinga producer nokora music. Niho nyatandikire niho nyahandikire ekizine ekibeta nkyakugonza nkyakugonza kya hitinga however much kitarubate kiri aho niho I think nkyakugonza ina video. Yeah, nkyagonza ina video. That was a very big song kujiju. Tuhereze makapera kyano kyakugonza. Okay. Obwali bunywani atidora tukayambe nabi. Twaine wazi zamani mnoni zitemba nyosozi. Ndeka mumaino gentere baby kikankora kubi. Potwaru bataga mubule muyagamba gawewe. Nubabu dora tandikire no kusiuka. Tandikire no kugonoka. Tandikire no kujonjobara. Nabora butakungonza nyewe kya kugonza kandi kya kulinda okyali ole wo kubanza kandi wo kusemba ni wewe kulinda nyamba wewe nyamba no hati reka tubanze tutunge kizine kyo kya kugonza. Yes. West Records Ajim Dava Beats Obwali obunywani atidora tukayamwe nabi Twaine ngozi zamani munoni zitemba nensozi Kandika mumeno gentere baby kikankora kubi Utwaru betaga mubuye muyagamba gawewe Nubabo dora tandikira na kusiuka Tandikire no kugonoka, tandikire no kujonjobara. Nubora yabutakungonza nyewe kya kugonza kandi kya kulinda. Ukyali ali wakubanza kandi wakusemba ni wewe kulinda. Nyamba wewe nyamba, nyamba karuki nyamba wewe nyamba. I've been thinking of you from Monday to Sunday. I've been meeting you from sunrise to sunset. And you come pose, otari baby ego evalos, afu yenyi na nyingi, kumisinga iwa mochi. Akutumira munga kungambire,
nakutumira kansala kungambire nakutumira William kungambire betu vidi boko yotakiwulire nubora abatakunganza nyewe nkyakugonza kani kulinda ukyali ole wakubanza kani wakusemba ni wowe kulinda nyamba nyamba wewe nyamba nyambo karuki nyamba nyamba wewe nyamba nyambo karuki dora bano banagira Asimabale munaba kutondere kizina kino bakyetangira kugonza program wa Jim Do and of course niwo mugenyi wange kiro kino ombongisize omukisinde kino ekyokuzina kwenda akyatunyumizaho orugendo lwe mulinga rwasiremu ati owatugize kizina kino nkya kugonza yes watukya na video abazina bakusinga batukya bizina batakozire na video nibikara hao namuna baba nibakyatandika abo yes abantu ekizina kino bakakireceivinga bata perception ekizina kino bakakugonza bakakutangira kikaba kita yes most of them ekizina bakakietaga first of all kikaba kina message nungi kandi eri common mu bantu abakazi abangaine ujuke kaba lockdown hati mu lockdown abakazi nibangana abwiro abakazi bakangana mbere sente za mbere yaha abakazi batika kwangana kizine cyo nyonya kikoleire abamu bagaga it is a true story about me right kwa kitaba about me just it was a composition abantu bakakeresivinga kulungi however much ekyobalizeho yes wagamba abamba kole bizina batakozere video because I loved the message nkanyo omuntu nkakienda kizine ekyo nkakina sazi nkienda muno era bugonze bumbandi ya stage yona yetaka performing nkizine amukuba it was a true story in the daily life mu bantu ku story kiriyo yes ati okay kizina kikakutunda abantu bakumanya abo kizina kiba kizina kye abantu bakamanya but not as such you know by then kabandi obwiro bunkani kyatandika no gezesa amaizi ntaka meetingira abantu bakusinga nkaiwe ntaka abantu bakusinga nkantakabere kuba meetinga ojuke music industry yetaga abantu yetagobe na abantu tokusa kuba muntu omo kagamba ugira kora buli mulimo kuba ati aroho omuntu akwata kamera aroho itu hanu kikumanyisa tuzabikora byona kandi tukikwata yes so I did not meet abantu abakusinga however much nazazi kuba meetinga yes chonga tinkaikire halo awe ndini kubaire ndihira kubaire kakusinga habayo omuntu wena ari willing wa kwata mkono obunda kaombeka team yes ainyuma ho nkarura aro wangambire hati manager tinjaza kuba nyenka mfune mugenzi wange kwenda kora itwaswe kwitwakozere duo ekyaro ho mukagitaisi duo ekatandika by the way duo egyo magitaga siriwa magitaga D4J nkagisigaramu umuntu owomu ninyonki ngina ngirani ngasazino habwe nsonga zitalizimu na zimu hagati y'abazine benyabaire ntimingi rapu nabo tingu bakaba bainamu ebintu bitake ngeke ebimu nasoka nyamateka pending bakete ebiroto bitakwatagana nasoka nyamateka pending D4J getukize bizina ekatukole bizina birungi ava machi nkabanza nyabikwata nasoka nyabyaho bikuja kuija kakusinga baliye sotinga obalirema ndilora omulingo gundi ngokubikolera kizina kikugota watandikire nkyakugonze kaba 2019 kyakugonze kaba 2021 yes hagati ya waija ku 2024 kizina kikyokozere kyogamba nti kino kintu nzire muna abantu kyanyongeraho muna abantu 2023 ntakiguruka niho nyakoleire kizina kibeta bunyore nyuma by the way kizina ngakirota burota ekiwakozere na Favor Gentle tingwende zo mentioning bunyore nyuma abo kuba ekizina ekyo
akakindekera ng'omuntu wakora nawe kizina akakikunagira naisa nagamba wakaba atabe serious a project nkakora aroho I think yakoze nyatekamo ekizina ekyo muntu yansindikira message kuruga mu America yampabuza taito yekizina ne yakizinira so nikimanyisa kizina kikakutonzera muno kizina kirungi kizina kikarubata kandi kikaba nikitunde ihanga lyange Bunyoro nekitunda ekizina ekyo nga kyandikira basics 3 enyerabe ya Banyoro economic activities eziba mu Bunyoro hamuna political organization ya Banyoro kiri ha basics 3 kiniho kiyemereire ndingo banohura Ijojoire gomasika na kirono rubugo omwana mwisiki aramukyateiza amaju omwana omwojo ayogana ise empako twiruka kandi tugira nengeso olulimi tugamba runyankole rukigarutoro narunyoro abana bomuka muri ihanga lyaitu Bunyoro twegombesa tugire ngonze byokulya tugira karo bokachuota mwenoga omukubi tugira teke ahonomira oja tuliani tunuru abanyakitarani twegonza Bunyoro nyuma. That is social. Ekizina ekyo abakita ina video tikina video agokuba omuntu yakozere nawe talita akanagira kizina kalema warundi kore yawe video nkayu because that's a big song and I think ekija kuikara for years. Yes. Video egyo kusakorwa bakikandi tinkusagikora ni ngomuntu. Yes. Nakintu kindi challenge twina mu videos hano mu Bunyoro bojo haraba haliyo ko muntu nasaku investing mu Bunyoro ajya tukolera TV station hano Bunyoro tugira TV station ebizina tukubikora no tina kikora video bokuboja akitwara TV za Kampala bakusabe milioni na sente bakitere mirundo ebiri baje bukikuba hana akiro muntu mukuteza ni munyumya na we no kwatiramu baje hati so gonze market yaitu eri kuli eri outside Bunyoro babokuba omuntu timusobora kuba inyuna ni producing the same thing ukatekeza murana market chonga tukwetaga television uka television ina bintu bingi bye yamba ni bikore ihanga. Yes, ebizina bino bikusenga ni obihandika bakuhandikira ukoro ebizina bino byona bihandika nyenka hata ononkuja ete otungota kwolekebwa orota otahagenze mu studio kwandika ebizina binu kiki kibawo ebizina abandi bagambe ba vibe bamara kutewa amakora not vibe buli kimu kiona obubano ohandike kizina kiruga muliwe mostly ebizina ebiri felt ebiri stories eziri true mu bantu ebintu byo muntu akuroraho nizina hale kintu ki muntu akuroraho nibyo biba hit oina kumanya real life omuntu ekintu kyakuroraho niyo baki hit kuba kiri common. For example nja kuzina harugudu buli muntu amanyira ta harugudu buli muntu wena again aiziba buli muntu agia aiziba amanyira aruha maziba that is daily life, real life. So kuhandika it comes from you and becomes part of you. Nkarura muzino ndabagenda mu studio nagaha producer kwendo terere emigomete tinatandika kuhandikira aho mu studio niko kure bizina bakubizina nibimaraho wiki yamune bibura kizina nikimara wiki 1 week nobota kyakihura mu vibe bete ati ulinye bora zine kintu kiyo kurora bikiro ati nyewe zironzi nirera ngo giniti nkagiroraga ndagite hobo ile bwana no nyina kuzina ekintu ko muntu ngo hati mike baraga narabonaga nicyo kintu yakazinireo nicyo kintu ati akizina kikara mu bantu
Yes. So tokusagumya kagenda mu studio otabanize ku planninga kandi ogenda oli soba abamu bagamba olina kusooka manyi okolekya ebintu then nibo ogenda mu studio. You cannot write a good song ogenzero iwo tali mentally okay. Okakihandiko utali mu buntu nkayo omuntu. Tikikusoboka. Ba producer kibosingire kola nabo. In China, scarcity of a producer, I need to meet more. However much Arabian Kolisizeo, recently, we get more Vio Power. Yes, we get more Vio Power. Yakakorona TX, Kizina Baketo Munzani. Yakoraho na Moses skills. But niba niba usingire kola na toka aho nonkuzira akaguza abandi arabagamba nti ensonga abakebizina bya bunyiro bya kutunda muno tunagenda tukozesa ba producer ba Kampala ba mandi ba Nisimu mayabo bohago iwe kyo kigamba ekyo tikiri necessary. Yes kirungi chonka producer kukwetegereza ni wakukore kizine kirungi. Nige kura nobo abazini no bagenda bakaruga ahali barugire bakagenda mu studio yago. Story baidane ne story tali nungi. Harako joka kanyumiza kangamba kaina Kampala mu studio mwali kagenzeri. Nekanihira kajya ku meeting a producer wenye nakakahereza lana. Lana yakakolebya akakoleyire bamutayise centers muhiro yamuhereza lana. Studio hiyo iziro taina ibara anti barakutina ati haroho shiba manye studio za Kampala osanga bayichwiremo haro abali haiguru abali na hansi ati nya abali hansi mu go down mu bayoko byanyu then abali haiguru ni aba VIP niyo kusanga bashiba ba Spice Diana ati ta oli nyata jakoeleza obuyire yiwe atagya muongeraho ibara oli nakulwana ibara lya liruge nawe litumbuke kandi kintu bakulwana gambono ha ibara lya ngono taina kiamane kyagya ko tagenda kulibase kintu ko mulingo wa kietaka. Yes, so already bakwere less time chonka it is better concentrating na aba producer abaro abakusa kwetegereza then obali bahikira bo wenyine kuhano bwire bukumara bati bogenda muri bari ba producer atandika ose ko tandikira kiki hati nyowe nakweleza wowe nyine na confusing na vibe yo bayiro nyina bane kyo bayire kyo na nohura nikitenga kugama bakoba tutegekolera pressure. Yes, hati bo bano muntu wo kumanya mutesa ni mwikara na kobire bukumara no teka mu harmonies na buli kimu ojuke kizina kikorwa harmony. Yes, abako kutekereza mukira kure bigamba street ni mugamba music industry yabunyo teka kuzireta kagenda maiso of which nyoti nkikiriza okwaro hali twatandikire music industry na hali tuli okurwa ntuli haiguru kale katugamba bwaki etakabaire ya amani muno music industry yabunyore hano. First of all, bagamba the first enemy of someone is that real person. Enemy waitwe nyini nitwe nito itwenka nyonyi na following yange n'abazina abandi bali na following hati leka tugeze inkarapaka yasipu nakora yekizina hati rapaka yasipu wakora kizina hati nyewe ninde maki kalira muba mukora challenge okasazi no trend ero yakora ba TikTok no koragana n'abantu abama bali mu system niyo nyine ninge namo bantu akwere nibamukwatiraho ni mubaza yebigambe bibe which is very bad. Hati de twengo mtukani twerwanisa recently habairo scandals zobukamo ko manyabazini bantu tubabalese manyabalesera abazini ba Kampala bantu tibabaleta but nyowe manyenyonye taga muno ku provinga nkakwata nyaruga hanu na promoter Jonan twagenda bulisa tutagenda ku performinga tutagenda ku performinga twagendayo twabayo twasoma situation ero abazini ba bulisa bakazina habwaki
kikumanyisa oli no baraya izire obaka jahabwaye obaka jahabwaki chunge kyabaire ontingu itwe abahanu muno cyane kibatulekeire tukarema kuba organized tituina leadership okusanga leader akulidinga abazini hata sota kuboli mukuru wa maka kandi halima abana abokusorora abo mwana ndenga so orora mulingo kumukwata mu no gamba ati we mwana iwe kubere nayi no tunga nkono chonka yongo tenda akora mirimu hati iwe bya kutuba katiyito baito linya nakolekya bya kusororera kimu ibanu baha bakarugo na yeta meeting na yeta bakwenda abara mukwatiraho bakamuherezaho bawati mabarabara yes no mumpango henye ninkahikayo abo mpika mumpango tubayo then ngenda kule offices offices obukama nkahura Mr. Mugirwa nagamba abazini ba Bunyoro bakalima kuboga organized sometime bakabetaho ha BKK Plaza Bunyoro Kitara Kingdom Plaza bazini nkankaga babasaba begayite bahandike kihandiko babafori ba partners bobukama nzingu barani nibasa obukama nibusa kwandikira MTN abo mubahikini MTN nekiba nibuhandikira Total abo mubahikini obukama ni manya Total nekora nebaha omubukama bamazire akageye baruhaze mirundo egi obo bagame bakonde kyandiko kimu nikiko likyabegaisire hakage ati nabo barora abantu bamukona kuja na timu yae nona kuja na timu yae nona kuja na timu yae hati kikumanyisa ngoba nyini kibali United hati murayambibwa mutamuta kuwatanga so nikimanyisa abazini Bunyoro kuba batalina eira kalimu nikyo kyakizire nikyo kyakizire nokuranti tibali recognized nikyo kyenye tibali recognized abukuba balemere kuba kuyorganizinga nkabo obukuba hane bizine birungi biro ebizine bikusa ku crossing abikatero ko biro beta tugana no sanga oli nyo bageze yakora akazina kuli akwenda ja boostingira ali Figo West ombo ine nyowe nguganga ombo gebe mu club ya nanga iwe wakaji ayo betu kandi hati bikuyamba bita icyamani kiri ndingu iwe which legacy yorekere hano uko abangi bazinire tubaroze bagenzire cyo nkati babazano babaza uko batarege legacy no baitu are kintu ekinyoke ekimpakaniza and of course ekisinga kumisiridinga abana yes kuteera tugeze okaba muzini yes okaba tugeza okimweta aronka are kigambe kisinga kumpoza biro no crossing akafu yes. That's not a big thing. Yes. That's not a big deal. Osako oli muzini hano Bunyoro. Okakola ibara lya maana Abanyoro bonna bakakwikirizamu. That is the biggest ekintu kikina kubandirizibwa. Yes. Nyonyina abanywani bange abazini abaruhuru. Abamani. Lakedi. Toli muhura ni bamutera Kampala but is a very big person. Nemotoka avugeza amani. O Chameleone ajja kuteeka agisho Lakedi agiteeka hano Chameleone musale kadekole. Akole. I think Abanyoro nikyo tuna kubanza tukole ekyo. Self love. Kweyenda. Nti Munyoro boku buli muzini wa amani hano obe star. Nti wa Buganda atajja kada kujogira hano. Bini byogamba ati ku crossing akafu biki banzo bireki banzo o concentrating hano. Yes. Okay. And of course it is possible. Otukuba Abanyoro abakumpura abakundora Abanyoro bende ebintu byabo. Nyoti nekintu ekibagamba nti Abanyoro tebende ebintu byabo. Abanyoro bende ebintu byabo. I'll give you an example of Kitara FC. Yes. Abanyoro bagihagira. Yes. Personally nyoka limikagamba. Musompira gwa Kitara kunsuka obagenzere kusambira ambara robanka ngenda. Utika musente ziri personal. Abukuba Kitara FC. So just inti kakuba tu organizinga babazini mukekola mu mulimo. Abanyoro bakwenda byabo. Kintu kyabo bakukyenda. Bakuhagira ebintu byabo. So timanyire iwe tekereze yogigamba. Ekyo nkimanyire kimu Mr. Julius Kyomuhendo. Nkimanyire ngakikengera bunyakozere ekizina kya Bunyoro enyuma. Banji bakakienda muno banji bakakikora muno challenge. Abamu bakangamba TikTok bangamba aromukazi a TikTok aba mweta Akiki UG.
abamunywani wange muno mukazi wakakumiro agira muno ebintu bya hanu apeja eti nkasa ngoga kintu kitali kyolunyoro posting ebizina bya abana ba bunyoro no bukiba YouTube agana kidownloadinga na kitabu akangamba akabatamanyire ngo atahona abanyoro abazini akabatamanga atahona abanyoro abazini yagamba akabunira muno no kusanga ekizina kya bunyoro inyuma kiri a TikTok akata kinihira niyo yabigire no kutenga kueta kwenda muno ebintu bya bunyoro music ya bunyoro abo kubahulire kyawo akahura nkunira akahura na production akahura na production oya producing ekizina iki ekizina ekyo kikarubate mu studio guide kizina ekyo kikasokera mu studio ya Moses Skills kyaruga mu studio ya Moses Skills kyagenda mu studio ya David King studio kyaruga mu studio ya David King kyagenda mu studio ya TX kikasemberayo a studio ya Washa Madavo yes no kyasembera ezina mugakolera mu studio ina zone ina abunsonga bwaki amanyire nyuwe mpuliriza muno music nyonsa kulirize kizina kyange kale byange ebyange bizina n'emihuriza n'impura kine kizina tikikaikiro muti ndo kienderaho oyiro gamba sometimes bubagurwa no gumyagaleko bukubati njaki yanu kitwala ali bona bakonda shanga amasanyarazi nimalira ngawe ukanta isulira hano baito tamatiri ngambire bizibu byosangire mu industry ya music industry nigo ngambirege twina unity ngabazini nyo kalimika gamba kale abamuba aba producer abatwina bantiniza hakuba kusanga producer nawe muzima tajja kukolera kikusinga kiyaye ekyo kiri kizibu abukwatinga iwo muntu a specializing mu kukola music bokusanga producer nawe nazina akuba tajja kukola kyokwetaaga akuba najja competing nayo baitu mpulire muno abantu ndiba complaining nti mutaza kuba producer kaba muzini aronka arohonu wa Kampala mwetaba Daddy Andre kikusoboka oiro gama tosakora ebintu bingi amurundi yes kikusoboka bitu kandi uwe ajja kurabya aho abakwenda nkawe habokuba yisi wakutera hit kana asa kukora hit nawe wasa kukorera hit chongaja kubanza role agambe hati on mali leko mu game bai kandi I think producer muzini kandi tumiya kubaire murungi akuba manyire music na sako directinga kurungi oiro akubaire market ubunkozera kizina nyakitwara hati mali oga kunyikiriza nyonkole ukole sente competition mu competing and tukuba tulinde same competition kyoka wainayo nakadirisa kan harakuyi ka production hati nyo wakuri ali mu one thing nja kusigara nikora ni migwa nikyokorora nikyonga iga hanu aba producer aba kusinga kala batwina hanu bona bazima nabanda bali ku Kampala abamu abali mu studio gambani mu districts agani nabakaba bazini kyonga ati barora ba competing na katale kanda ka babi wao bangarukanka mu kukora kinteki yes bagaruka mu kukora kintu kimwe ekyo kiri kizibu kyaka ekizibu kyaka saka social media handles zetu tizikukura muntu myaka 3 ena oli ando tekukura tokufuna following nakiko kiri kizibu kandi kyamani no ekyo kiri general abanyoro basically tibakajumbire mu nebintu bya internet okay just bakwijja nabo bakutandika kwijja ijja mpora okay and then ekindi kiri amaradios amaradios gaitu hano tikakateire content yaitu nko mulinge kubaire neterwa abantu ba okurora abazini aba radio presenters nababa mu bazini
aba radio presenter nabo bazini okusanga radio presenter wetajja kulema kwera byawo aina kwera byawo then ekintu ekindi okusanga akutera content eyaheru kusinga eyahana orolere aba presenter bamu ogenda noesanga ngo ekiro kiona mwazira mu studio tatire na kizina kyahana nekizina kyanu nekita kiteyire chongokura na bayiminga bizina bya Rikirosi akumayiminga bizina bya na audience yako baliza batabimanyira batamuhura tibakujja kubihura kyongati manyire obekyo kitaha bonda kuolekya amanyire bagamba abani which is bad abukuba olitaija tali kusanga muhana no challenge abantu abakusinga abanyoro actually it is ignorance yes kuba no gamba nti ebyanga hano biri loko muno kibonda abaninyende ekyanga ebizina byabanyoro bajja kuntekereza kandi ekigambo loko abantu abamu bakikwata kubi kuba loko original munsezimu nka Dubai omuloko kuba loko kuba mukama hadi kuno olina kikagambo loko nakuraki Mungu itenda kyo kuongera kandi kikwebe hati kambaze mpabuzi haro alinya bene ndubata ndubasa music haso tuzikamune tubasana music street omwana kinatika kunsaba sente hati omutima gwanga nyaye habuza maliko ya ekizina kya Lutalo kya David Lutalo abaza kumutera na mutera sente asimu nibona akiteka mu computer downloadinga yo nkawe na kihayo wenda kuba hata abanaenda kubaka ka central updated nikyo kugambire kiri just ignorance hati okuba updated omuntu atakumanyira butamanya na DJ mbara mu club ntaina kukakasa abakikya bali mu club ntamanyire bizine bi latest byaba Nigeria that kind of thinking is just kubota manyire what ekioro kubomanyire omanyire kandi otamanyire yes which is very bad abantu okura abazindi bangi okura abana bakuga yo nibachiwamu nibagamba ati endimi zindi tukuzisobora abantu mu rujungu barumanyire abantu mu Rwanda barumanyire bado naganyo kanzi no mu muka abokuba omuka ni homuka bado abantu aba final consumers nibakoleka kandi final consumer atandika no final consumer atandika no go presenter no go muntu akuyihayo product ya ugiteka hali abokuba wena platform iwe yo kutoza yes abokuba nyonye nyini nkukore kizini nkisasure mu studio nkikulete hili obo kunjera wa mukono you never know tomorrow na nyonja kusanga ahantu ngambe wewe okumwangwira na muno nyoji mudobo kuba oli star wa amani yes tesa kutera ngamba ata wewe enjale kundu mukale mutakozere ntaina ngo kunkozera baitu kisakombera kizibu kuterera bana boy kuterera no byakuba kamilioni kizi nkamuga wewe niwe kutandiri umutandira mukamba akandi wako hamuzonani wako etaga orambutere ile onyumye business atali kumunyumiza ebizibu byawe tibi mukwata video kiyo ina tukwenda tutwale mu kuhumura nina video so far nina video yankia kugonza yes arone azindi chongazi tabenungi kusigikira amutima ne sente biki kwata kunane zagezere mu video mu aroki zina kigira video bakita chunchubira ngakorana rapaka yasi but video was not all that good yes tingweta giriteko maisoga abantu habo kubeta be nice okay fine atika tugende just mukuhumura katunga yo bukwenda ku rugamba no amba kitara USA abakutegekeire 100 celebrating 100 years of Vikingura Kabalega tugaruke muntekanza urubazo tukaina Jimdo akyatujumiza mu rugendo ruro kuzina and of course na challenges zakwitirana nko muzini akuzina hano bunyoro leka tukole tuteso tarugaho tugaruka antekanza urubazo
Emyaka ati 10 omukama Kabalega akyalo mitima yaitu Abanyoro ekitebe kinyakuteraniza Abanyoro omwihanga lya Amerika kikuleteire kijakuzo kaihamataka ekyokukuza emyaka 10 eyayikingura Kabalega chwa owakabiri kutandika ebiro okwezi 5 mpaka ebiro okwezi 7 okwezi okwomusanju 2024 Hilton Washington DC Emmanuel Rockville omu Amerika emikoro yona ejaka kutandika saisatu za nyikyakara mpaka saa mukago gwekiro obo kutahamu ojja kubona itagisa edora 15 ekyonka bokuba oli mu kitebe kine kya Bunyoro kitara iyo ojja kubona osasura edora 12 abasigazi kutandikira myaka 13 mpaka emyaka 17 bajja kusasura edora 50 ekanda abaana kuruga myaka 12 okusirimuka hansi abo babusa okusubira kubungire kibanja ekya www.bunyorokitarausa.org Diaspora celebrating 100 years of Mukama Chwatu Kabalega otaferwa mwebale muna bakyaire hantekanza yaitu eno Rubazo Kitara TV ona mhali mukale abatandikire naitwe okwika akaire kantu inaji mudo muzini wa Bunyoro tali wa Bunyoro actually muzini wensi you know abakuba ekizina bozina ekizina tusakumanya hali kijja kuhika sometimes ohule ekizina kiteire ensi yona baitu tamanyi olulimi ekyoka no kyura kiteire ensi so totomanye ekizina osakwa musudio no kole ekizina ndo tamanya hali kijja kugenda so jimdo tubaire tukyabaza hali ebizibu ebyo sangire so far mu industry ya music wabaza wali ba presenter bamu bazini ba presenter bamu bakuzina so kusanga nabo ba competitor yes kandi competing nanya batali ba presenter okwesanga presenter kutera eri struggle habukwa nakwetanga kuraba yes now are competing in the same market so ekintu ekindi Abanyoro tibakabaire kutwikiriza kurungi tibakabaire kutufilinga timanyirenge nanyinyikaraho nintekeza ningambo bambatere kizinaki obambatere kizinaki obukubo kwesanga mu bantu abandi okola kimunosi abana bazine kuzina no rekizina nayo wenyine bizine ebyo ina bikubisinga bati nurura kandi ni babyenda abantu babo yes no ulirize kizina no ulira kimuna content etali ya mani chonka ndora abantu ni barugwayo na temana stage naija kuhagingo muntu azinire kizina so timanyira maybe promotion yenye n'eki Abraham aho no kujja akikaguze kigamba nti these days aroho account ya aro TikTok trend ya TikTok yes aro these days ekintu ekiroho ntokwesanga bizina bingi ebikoto atinke ebiro sazino yes bikuruga TikTok yes inyo nkanya abazindi ba hano Bunyoro because muta akwe promoting ebizina bya TikTok tugiro tukupromoting raho baitu nko kugambirege ntingu first of all ekintu kino tinkira kibaza kyonkati ngenda kukihiti ngokati ito olulimi olunyoro olulimi oluganda olulimi olusoga olulimi olutoro eze ndimi zona zehulira people listen to each other abo bona abantu behulira namutora kubaza no huro musoga nabaza no hura nikyo kurora ntingu competition eri too tight hadi omuntu agenda akore kinje kirungi ekisingire kioni nikyo bajja kuhamatu nikyo kurabiro bino ebizina birungi bingi okusanga omuntu nibahereza vulgar language amatu hato kure ebizina ebiro sazine biku trendinga enkudi okuhura ebizina biku trendinga hozambe okura kizina kenyini tikikwetanga okutera omwana wawe betu nibyo biku trending tokikenga na kurungi abo kuba ebizina birungi bingi so ururimi rukurirangana tukurirangana so abantu bajya kugena negi kenyine kikubayimukya mu ntebe
koraki titumanyire obanete tutange kuzina valu. I think yobalize aro point yobalize I think to just to hitingira okurungi. Yes. Nti endimi kuba orunyoro ni omuganda nasimunyoro nasakuro Ruganda. Yes. Nasakuro Rusoga nasakuro Runyankole. Kandi egisa kuba challenging court. Abuko bali bukinga kubazaho abaruuru. Yes. Kizi kuhura orunyoro na Ruganda kurungi. That is one of our challenges. That is why benda muneki yabo. Takusakura runyoro, takusakura Ruganda. Hatida tulina a big competition among us. Tulina a big competition among us. Omuntu agiye kole kirungi ni wagiye kuraba. Cyangwa tine ebirungo bikuhingurana. Hati abantu batika kuliriza ebikubanyu ebibahulire ni bibaletera vibe. Bandi batika kuliriza ebibahulire ni bibachamura. Batakia fayo message batakia fayo atiwe na hulira kino okay obana just nasano kunyumirwa move just mukizina oba hamonemo niyo ne munyumira na kizina na kereza amatumu aro muntu abage nimbaza nawe yesterday alipikira kuboka sauna rwebage nangamba nti music industry yabunyore guire but kandi abakibalize ginyagamba I think international music yegwire music buri hamwe kago nyo wara mukitekereza ningamba oba habo abazine abamani kuturgaho bakaturugaho muhamaiso niko kyalesere music kusirimuka music industry tekyalimu sending keze because nobo kurura na Nigeria naho bokutoza sazi no hitero bizina bikagenda bokura abakotu bamana abaroba bana boy bawizo kid Davido to buswekizine egiya nebo abokwija hano Uganda bakamiliyoni ba David Lutalo waba Spice na buswekizine kigero. So I think tituli nite twenka bunyoro tituli twenka kandi nekintu ekindi music yenu erugirwemo abantu ababaire bayinaho healthy competition. For example, bogo genzere South Africa tukarugwaho Lucky Dube. Aba basajja bakaba ina music ngubo babere bagiteiremo ekintu no girora omuntu noba baina music yenyineri real music. Ekizina na kizina sazine bizina byabo tubicanga. Ebizina byaba Mazaredi Lucky Dube kihurani sana kiyaka. Ebizina byaba Good Life tubicanga. Kusango muntu akuchanga kizina kya radio mke kiyaka. Nikimanyisa they had a secret when they were doing their music. By in a secret yabare nayo ni bakora music yabo. Ndi music yabe kabere original. Icyonga sazine bizina byona bikafurunguka. Kusango muntu akutere kizina mu wiki ibiri tokiakibulira obakiri ya promotion obakiri nka abazina bakusinga barosa zino nka mu Uganda hano. Yes. Baku trendinga bariri pazo au mabaho zambe nabana bano barugire ba sidiki voko. Yes. Abakusinga barugira TikTok enu has it affected has it given me tutumu music industry obegeginagira kusigira leo by the way TikTok buli kirungi kibane kibi. So TikTok nungi hari abazini ba upcoming obukuba buli omuzini kurabaho obere no toba muno mwena agenda kusasura TV and radio. Yes. Obere no toba muno chonka sazi TikTok kuleta buli muntu ngoko kaizire yakukuleta chonka ati yayongera na bakurwana omuntu no bagana kutera nanga akumuterera TikTok kandi era namutera ikiyabene atuba inoranga abantu bakurwanisa Alien Skin. Alien Skin is a product of TikTok. Amulingo bani bamurwanisa era TikTok ali akayizire no bamutereye nikimanyisa kuno a ground halabere nasaba abayire ni basaka umuhanika no bayizire bamurwanisa TikTok kandi kuno naho benyini bamumigire nati kimasa kikwangwa kimasa the easier ohaya zina lutayi ize go kuija easier kanyo ngano genda bwangu kuja easier buli kaira kuba ndo akwija buli kaira ro TikTok gwe kuleta enyuma atubaire nono mwana wa tengete hadita kiaru mwana
omuntu akuja nakuteraho aloka Israel nyine ona akulaba nakutera ka TikTok is open to everyone. Iwe ina plan ki enka iwe Jimdo eza music mu career yao. Mkwetaga music ya Bunyoro tinkubaza nkanyo nyenka kubaza mukisani kyokurora nyenkya ya music yaitu music ya Bunyoro ena kusoka kugiendesa abantu baitu niyo plan niwe yinyina utauraga ninzina biri mu culture amanyira abantu bahane kibeta. These days around na title yote ilo culture what? We go culture. We have to go culture. Yes. Omuntu ekintu kiyaye kyobuza culture tinibo buhangu. Obuhangi culture nibo I think obuhangirano bwawo. Hati ekyo kikuba kiri connect spiritually, kikuba spiritual. Ntingo ati omuntu kiri niwe kyomwoyo ozarwa oli Munyoro. No isanga of course omukama wawe niwo guto. That is how Nigerians came into a trend. Aba Nigeria bakasoka basoma bakabati twafite abamanyire ngo atayo naba ngomulinga ali yense ndoko zitamanga atayo ati nyoti nyina muzini wena we manyire aruga Ethiopia. Talo muzini wena we manyire aruga bageta Seychelles Island. Timu manyire. Yes. Akiri abakenya bakao baliyo. So Nigeria ku trendinga akasoka yarura oha yabaire na trendinga muno bwiro bakaba mu Zaire mu Kongole yamukwata yamwogiyamu then yamuteka mu culture yamu yamutera ringara yagiteramo ekikalucha kya akagoma kabo kali kalicho ekinteki senga tuviteka music industry mu music ya Bunyoro kigenda kuyo muno music habakuba ate ujja kubokwa sira abantu kibakwetaga ujuke kakusingo kwata population yonka ya Bunyoro ujuke Bunyoro nyine kizina kiyaka by the way bakieta Abanyoro tuliyo ekizina ekyo kikadrawing map ya Bunyoro Kitara Empire kya halaka lo Munyoro wena hali Bunyoro hali Kabalega ya Karabaga kikagidrawinga then kiyenga kyabaza common characters ziba Mbanyoro ukubano bako abali yoko mpaka ali abaine empako obako abali yoko hakubali abaine amabarage Kinyoro hali abaine nganda. So that's how nyaki organizingire nikimanyisa kakusinga tukwata music yejo tukadifusinga modern because as modern music ni yero tukakwata modern music tukagifusinga na cultural music ya Bunyoro tukatera tukakunga abantu abo bakaija tukwa tufunire a large population. A large population egyo ekutumara kulibasa music to the bigger market etukutoza nosanga ngo Munyoro kuruga hano nategeka show kata Munyoro kuruga hano nategeka show UK Dubai kikusoboka chonga kuba omuntu bakura ati kakagoma kaitukali kentogoro akutonga attachment nyara abantu benga abajani bansibikira message ya TikTok who sang this song ege Bunyoro enyuma I like the beat ona gabwa I like the beat akwetaga beat kiumanyisa beat nungi hati abwarawa yatagira na uniqueness zile oli unique ukuba oina beat nungi oli yayetaga beat hati aroho ndaga kwetaga message okuba no congregating abantu abo ne bakanya hati obire bugenda kwika ntingu omuntu yabera amanyiro abantu babiro manyiro basatu umanyirwe bana kakusenga kirakorwa hati abantu mukikora abantu nkamunani kimanisa nabali bakaleta that thing time will come ndingo sange our music ekuzire ehikire hali tukubere ntugiyetaga kandi cyo kijakorwa hanyuma turarora ndingo agaterene nigo gate igufu ugambrine kizina baketa Abanyoro tuli. Yes, and it's my new trending song
niyo hitero iyi nyina bageta Abanyoro tuliyo. I'm trading that song to the aba bantu abali UK Abanyoro kitara USA kitongole kitiraniza Abanyoro abali mu America Abanyoro kitara USA kitongole kitiraniza Abanyoro akijja kujaguza kusabire head wabu asobole ku downloading ekizine ekyo YouTube channel yange baketa Abanyoro tuliyo just no typing Abanyoro tuliyo okugenda kukifuna mu bwijwire na Bunyoro enyuma na yeriyo kyonka Abanyoro tuliyo nikakiro kikukunga Abanyoro bona abali everywhere in the world. Yes. Antumalire ntekaniza jimudo iwe bikia bisinga kunyumira mu nsomo kike kisinga kwenda nsinga kwenda obusinge no kuba nenkoragana nungi n'abantu kutahura kubi habo kuba omuntu ayine kyatungire niko kusemererwa kwange tinyetaaga abukuba nyewe nsobora kuba kwenda kuitira for example Kyomuhendo Julius Omugisago ntamanya Omugisago abana bange guli muliwe nimbanye itire na nyewe kyange with time no yesanga ngo wakuba Kyomuhendo atatungire nabana bange babona bwine habukuba obukufuna na nyewe kuba mfunire nikyonkira kwenda mu byona ebindi bijja. Music is my hobby, music ingiyetaaga baitu ekikuru buba businge. I love peace among my fellows. Nkwenda tubentu malize enteekaniza eno. Yes. Abigambo bya bikusemba hali abagonza Jimdo music of course oba mazira no kuba nihiza na plans wazira kuzibagambira. Yes. Ebigambo bikusembayo asho enu abagizi bange nywena abangondeze kandi nabakyangonza kuruganya tandikire nkubasiima mwebale muno kandi mwebale nokusagika music yaitu yabana bomuka omutima ogwo mutayaho nokusagika ebintu ebikorwa omunuka omutima ogwo mutayaho nkubasaba mwongere mamani kandi ebikutuburamu mutuhabule muramu inanko kumukusobora no kutukwatiraho mutukwatireho mumpulege nimba zaho hakia televisioni mu Bunyoro titwina televisioni harahari omuntu wena nasa kutukora televisioni eri hamutindo agitukole niko twongere kuli basiza hoki ebintu byaitu ebikukorwa mu Bunyoro nemirimo ekubata mu Bunyoro nkusima muno Kitara Media nkusima muno Kitara TV na CEO Kyomuhendo Julius kandi nsima na Jonad Events abo kuba we atuolekezeho yatuolekiyaho step yatukorayo hakiri yaletaho event yes yaletaho ebintu bitagantura nibije kuba Kampala ati biri hano ati tubina hano ekyo kintu kirungi muno entasima eburwagiongera eburwagiha kandi nkusaba kino nkisabire busaba ntingo abazini nyakyaitu tureke kurwana tutaine kitwaka kwasire soke tukwate soke turwane njuke mbagambire tuina ekizibu kya competition abantu abakuzina olulimi orutuku omulingo tukuhuranga nabayindi kandi baina amani bo benyini
nibo baine byoma bya amani nibo baine ama TV ga amani nibo baine ama studio ga amani ati nibo mu competing na nibo tuli nabo mu competition omwana akutera hit kuli neja hanu neimukia aba hanu kandi ina video enungi hati ize twenyini twena video ya kabi sound yo ina okikole mu studio ya hufa kandi atotenge kurwana mutenge kurwana it is not good, it is not healthy. Tukoragane aba leaders abaroho abakwe kulembera music mwegarukemu mukimanye music industry ejja kubaho muroho kandi ebeho mutaro ebeho tulo ebeho tutalo so tukwetanga kandi twenyine tuleke tugihireho kandi twagisangireho tikiri kirungi tagisenya tugiombeke bombeka ntingu nabakuja bafune hari batandikire yes mwebale muno abaikaire ni mukondera kandi okunweje mudo ombaire nawo tinyumya mu bomezi bwa kuzina and of course challenges nyingi muno ziri mu industry ya Bunyoro okora muzino nkono na rwena gamati no I'm concentrating akuzina kwenda kuombeka Bunyoro yangi kwenda kutumbura olulimi lwange. That is the best thing. Leka tubaha amatu tubasagike tubagonze okubola TikTok sharinga likinga bakole ku challenge in a special way. TikTok nkolesa Jimdo Bunyoro mfollowing Jimdo Bunyoro ati ya YouTube subscribing channel ye Facebook hona osobola kuba no muhondera Facebook nkolesa Jimdo Bunyoro Jimdo Akiki private account yes. So niko tutyo tubaire nturubata baitu nyikiza kujukiza wakatala media ibo bakole bisana ebirungi na video nungi amikoro yawo yona basange namba esimu 07899295 hamu anaba Jonad Events okutaga sound enungi okutaga stage amatala screens nabo bajja kuba bakole kite kirungi no basanga namba esimu 07899295 webale muno abaikaire no mutondera leka mberekereze bye. Kitara TV kwegesa kumanyisa.